Diga kesa Washington da Lithuania sanzamto ngoge cheshimba didani dawa ngema Belarus yi Sinzi Alexander Lukashenko la kyonchu shukti chege tata tsumtiba Raman Pratasevich kyuse namtrune zenshi ki zinsu kanya cheba la tene yimshe. Belarus cheki Amerike mixe kuzav Julie Fisher ki salhagwe ni Amerike trezo la nyesen shube nang. Biden shungki yu te roram chema tu tangwe tola nyeje saba kaji jugyu samshi chigi yogor sungtu. We have identified over $20 million in Nganzu Belarus ne treju gyogyo tukwe shiwe jima ki guti la zata ki roram jorje tang tishin Belarus yi nang la rangwa sargo tang roa mi toptan la dogre tongwe lugyu soktuk tang shenyang Belarus china nyi ki mina jikti to mudu netab la roram agur saya nishul hashi parma surden che yu. remain unified. Since Biden cho sole ya te jengi gegap dumbu chokje nang la nyamshu ge che Europe la pepter simba tang kong ne since Lukashenko yi gyabgyo wa Russia since Vladimir Putin ta thuktre nangja ta thu tinte America ne Belarus thola leto nyebar tu khangkyo pe gwe che chozo khungme thumi Bob Menendez soki kuma nangwe nang. We need to see a robust investigation. Jinda ngabe tse nishu tsaksom ni rain namdu tsendro ki lendibla nganzo shukta chimbu kone shibju che te nyeje ju kuigire. Kete tetar majungwa yina zamni ki siwaan kirju ba tsu chige khatu mangzo legu war tokri tongkyan chigire che songdu. Broad, go ahead, target at will. Tishin Belarus ye chongewe guti Sylvia Lana TC Kanoskia ye Trezo tumi number kabar gyude joyala since Lukashenko ye yu teni Europe nangi changkuriya la gyurki du jetang. The regime's only response has been violence. Shung te ye lendip kyangpa chik yoba teni chakchu lakdar yinpar thapar mita sumri nga tong kanya cheba ta chepsi ki kune nangde nangye tsukba sumdong ta tishi mema tongzu mangbo dungde ta dukchung narchu tangba ta ngogwe wa nyungdar chula sokyo chungyo. 10 protest-related deaths. Lukashenko yi chilu chikdong gubja gubju kopshi lone song siwan zin yoba tang kong ki sago di godo tu chokche mebe ngogwe legwe war zunju nije ki tuyu ringdu tongjo ki timshi shigla mingda go yopshi. Ngogwe ki legwe kani kong dangi jinda gebe nangla kyartu wendim chungwa ne song pime yimshi. Nezu di Amerike lungting kanki sarkwe pa Catherine Gibson ki pete kumu pema teji ne phapkyu da nyandre shubayi.